Iyang o katsalelia ko. Ay chingal sakratan kapungawaw pan kupran sa machay coach. Kay po ni ponarakso ko an pon peyo. Pachuan waw ni kilukant nanalak o nankanyikan. Ay chingal waw choro rangkap nanwin pon pay. Karyaon kap na speaker and pon pay state legislature o yung amusaon kawatakasanit kan koros. Waw ni kisaon ko pong lapalap o yung amusaon ko pong kan koros. Samoro kan o lapalap kan koros nan palian momotso chiak o government o pachuan wawniki chon way unsap yet sabul machay Rongen Rahnwet o ngay Fraulein Fertruk mepan pachuan pakita autapan Rahnwet sabul machay Rongen Rahnwet pan pitata sabul machay result and kamatongkan and kapaisak lumawan sabul machay ranan may mau the Liberation Day and Parawach riyagat sakpayo. Tama pansan sa lang pramailan sa wach result and kamatongkan malatir sang niyab san sport nan wain ponpay. Ang kamatongan siyayan light wataman yach paitakan makayo yay ansanat kar sang kolonya koletier paununi sa kriyaw makariyaw yay poy amita sangkap nga marangi niya koletier 1 pound silisak o makasilo yay Murphy Parnabas sang win kichi koletier pauni saksilo. Ang siyayan light watriyaman niyach paitakan mapansansal maaletier kayo yay Jennifer Tom o Robin Martin sang win kichi koletier paun paisak wano makariyaw yay Timson Radford o Piru Tuay sang kolonya koletier paun paisakayo o makasilo yay Misuwa Robert o Stanley Lyncher sangkap nga marangi koletier paun silisap. Ang kamatangan table tennis yach paitakan Wayne kichi mepachiwan payamawar o aletier kayo niyaray koletier tangaisak Wayne sakas makariyaw niyaray koletier point tatang tuwaw o kolonya makasilo niyaray koletier tang 2.5. Ang kamatangan yakyo fast pitch ta umpoy laut yach paitakan memia ang ulakan Wayne nach makayo kolonya makariyaw o wayno makasilo ang li Wayne kichi makayo wayno makariyaw o Wayne nach makasilo ang kamatangan wrestling ta patar yach paitakan memia Wayne kichi pachiwan koletier Mitchell Cole may sakisu silver may saklimaw o bronze may 8 Wayne nach pachiwan koletier Mitchell Cole may su silver payo o bronze 8 wayno koletier yaw silver o riyaw bronze medal tagapangalap koletier bronze o Wayne matalaniyong Soja Mitchell ra pachiwan aleti match nan kamatong and wrestling ang nan kamatongan basketball yach paitakan ang li Wayne nach makayo kolonya makariyaw o Wayne kichi makasilo ang all wayno makayo Wayne kichi makariyaw o kolonya kasilo ang kamatongkan nandiyan achang yach paitakan ang ran kayo yay niyat September 2 yagatri sakpayo ang mechernen kamelal masaki ardas sang Wayne nach makayo janglar minich paisagisu sa kanisa kwano Lina kansaka sang Wayne nach makariyaw janglar minich paisaktuaw sa kansilisa gisu okay chay sakay sang Wayne nach makasilo janglar minich limay sakriyaw sa kanriyay sakwalo ang kamelalan mecher of kiyang li yach paitakan Josephine Bartolome sang Wayne sakas makayo janglar sa kanisak payo point sa rasilo John Romay Freeman sang Wayne kichi makariyaw
Changalar sagani sakpayo 0.01 Hotel Yan Simon Sangway Nach Makasilo Changalar sagani sakpayo 0.38 sakwano Hong walakan kamelalan measure of ke Stan Kostika Sangway no Makayo Changalar sagani sak 0.2 saksilo Chefrin Sol Sang Matalani Makaryaw Nia Changalar sagani sakayo 0.5 sakwano o Robinson Silvanus Jr. Sangwin Matalani Makasilo Changalar sagani sakayo 0.5 sakwalo Ang kamatangan discuss takas ko machelap Yech paitakan malagtiar sang ni option sport Ang Lee Relalisa Simon Sangwin Nach Makayo Kaskalar Peach Limay Sakwalo Insis Isu Stephanie Akiyak Sangwin Nach Makaryaw Kaskalar Peach Limay Saksilo Halloween Michael Sangkachi Mukaslo Kaskalar Peach Sili Saklamaw Ang walakan yachpoitakan Ang nankamutangan discuss Daniel Akiyak Sangwin Nach Makayo Kaskalar Peach Tuway Sakwalo Insisilo Ratmanat sa Sang Matalani Makaryaw Kaskalar Peach Tuway Sakwalo Insiseo Horakan Icon Sangwin Nach Makasilo Kaskalar Peach Tuway Sakrayaw Ang kamelalan mechar walupke Ang Lee Nyachpoitakan Partolo Mesang Sakas Makayo Changalar Minitsilo 0.01 Prinet Likor Sangwin Nach Makaryaw Changalar Minitsilo Sagani Sakayo O Lily Simon Sangwin Nach Makasilo Changalar Minitsilo Sagani Sakwano Ang mechar walup ko kamelal ang walakan Nyachpoitakan Hartni Amustan Sangwin Kichi Makayo Changalar Minitriyaw Sagani Sakpayo Chamal Armasay Sangwin Nach Makaryaw Changalar Minitriyaw Sagani Saklamaw O Alex Gonzalez Sangkichi Makasilo Changalar Minitriyaw Saganriyay Sakayo Ang kamelal and mechar wanisa kang irailakan panangin sampare sakwalo li tapenakap Yech poitakan Josephine Bartolome Sang Wayne Sakos Makayo Changalar Sakan 8.6 Kaya Sanares Sang Wayno Makaryaw Changalar Sakan 8.8 Sakrayaw Oros Kalaya Sosar Sangwin Nach Makasilo Changalar Sakan 8.8 Sakpayo Ang Rail All Tamanakap Panangan Sampare Sakwalo Mechar Wanisak Robinson Silvanus Jr. Sangwin Matalani Makayo Changalar Sakan Isu 0.38 Sakrayaw Tafmore Sosar Sangwin Nach Makaryaw Changalar Sakan Isu 0.3 Sakpayo O Jawansan Jonathan Sangkachi Makasilo Changalar Saganisu Isisakisu Yech Poitakan Ang Kamelal and Relay 4x400 meter Ang Lee Melissa Bartolome Shirley Bartolome O Josephine Bartolome Sangwin Sakas Makayo Nyaray Changalar Minich Limao Sagani Sakisu, Delian Simon, Permarainta Likor, Prinet Likor, O Chalkayawanis Sangwin Nach Makaryaw, Nyaray Changalar Minich Limao Sagani Sakwalo, O Waynu Makasilo, Yekaya Sanaras, Natalia Chak, Francie Primo, Kayla Holiday, Makasilo, Nyaray Changalar, Minich Limao Sagan Sili Sakayo. Ang kamelal and relay ang ultamana kapakan Hardney Amuston, Alex Gonzalez, Hosty Alexander, Branston Pilmetes Sangwin Gichi Makayo, Niaray Changalar Minitsilu, Sagan Bay Sagisu, Masaki Artis, Sak Henley, Chamal Armisais, Ocharol Plus, Sangwin Nach Makaryaw, Niaray Changalar Minitsilu, Sagan Limay Sakwano. Casey Henry, Samuel Albert, Michael Pablo, J.C. Isaac, Sangwin Matalanium, Makasilo, Niaray Changalar Minichpayo, Sagan Sarawano. Yach Poitakan,
ang kamelal and mecher limakit ang li. Pernetlik or sangwinach makayo niya changlar Ministry saklamaw sa kansili sakwalo, pointisi sakwalo, Partolo sang sakas makarayaw, changlar ministry saktuaw sa kanwalo, point way saklamaw, Melissa Partolo sang sakas makasilo, changlar ministry sak o sa kanew. Ang kamela lang walakan, kay si Henry sang matalaniyong makayo, niya changlar ministry sak, sa kanisi sakwano, point 3 sak isu, Kianan likor sang winach makarayaw niya changlar ministry isak sagan wali sak 12.5 sak silo o Alex Consaka sang win kichi makasilo changlar ministry isak saganew. Macheche result tapoitakan mabachuan alantier sang absence part nan win ponpay. Result and kamatong chekan masochi ang alalti o ang kamatong ang ran karyaw o ran kasilo apan sansalang kuprakan Nipos-pan sa machay Rahnwet mepan pachuto mor. And sansalang kuprakan sa machay kasarawi. And sampar kabaisak lumaw and ran and muimaw. The 45th Liberation Day paryag 3 sak payo. Panbachuan wiyawin yasil and sapchampe sakeo ryag 3 sak payo. Chaptak laksilo morin sawas. Kalanganin ko purkoros yay me chow taban sa machay Rongen Rahnwet. Kalangan o kasali.